Milo Đukanović, prvi čovjek Crne Gore, prošle godine bio je u izuzetno teškom zdravstvenom stanju. Upućeni kažu da su ga od smrti delile sekunde, a da je preživeo samo zahvaljujući najboljim francuskim lekarima koji su ga spasili nad ljudskim naporima. Đukanović je, kako se sazna, iz podgoričke privatne klinike, kada tamošnji doktori nisu više znali kako da mu pomognu, transportovan avionom u Pariz, u jednu od najboljih klinika u tom gradu. Tako se lečio nekoliko dana, nakon čega se vratio u podgoričku bolnicu u kojoj se nalazi i trenutno, a njegovo zdravstveno stanje je stabilizovano. Sve se ovo odvijalo pod pravim velom tajni i crnogorska javnost nije znala ni da im je predsjednik ozbiljno bolestan, niti da je bio lečen u inostranstvu. Cijela ova priča započeta je naime sredinom decembra, kada je majka predsjednika Crne Gore, Stana Đukanović, preminula u 86. godini od posljedica koronavirusa. Nekoliko dana kasnije održana je sahrana na kojoj je došao veliki broj ljudi, a onda su simptome korone počeli da osjećaju Đukanović, njegova sestra, supruga i nekoliko prijatelja. Prvi čovjek komšijske države dobio je visoku temperaturu, otežano je disao, trpeo je jake bolove u grudima. Ustanovljena mu je ozbiljna upala oba plućna krila. Međutim, test na koronu pokazao je da je negativan. Ipak, smešten je u Podgoricu gdje je dobio najbolji mogući tretman. Tretiran je kao COVID pacijent, jer se verovalo da mu se korona odmah spustila na pluća i da je zato test za koji se uzrok uzima iz grla i nosa pokazao da je negativan. Ležao je tu nedelju dana i delovao je da tok lečenja ide dobro. Oko Nove godine je čak išao iz bolnice. Tada je snimio novogodišnju čestitku za građane. Svi koji su gledali taj snimak primetili su da je bio nenormalno bled. Glas mu je bio promukao i vidjelo se da teško diše. Nigde nije bilo one njegove britkosti. Uzimao je terapiju kod kuće, ali bivao mu je sve gore i gore. Hospitalizovan je opet, ali podgorički lekari bili su izuzetno zabrinuti jer nikakvih naznaka poboljšanja nije bilo, bez obzira na agresivnu terapiju koju su mu davali. Krvna slika mu je bila jako loša, pritisak povišen, dobio je i bolove u stomaku. Nije mogao da stoji na nogama, na sve to stigla je do njega informacija da mu je rođena sestra priključena na respirator. Ubrzo posle toga donesena je odluka da se prebaci u inostranstvo. A u opticaju je osim Francuske bila i Italija, rekao je izvor. Izvor je otkrio da su ljudi iz Đukanovićevog okruženja i najbliži saradnici DPS-a bili van sebe od brige tih dana. A gdje da takav čovjek posle svega ode zbog korone? Pa bilo bi stvarno preglupo. To su uglavnom pričali, ali tada su odahnuli, verujući da će se uspešno oporaviti, završava izvor.